Skuru ya primary MCK Kairebi ni amukirite basi ya skuru ira yumite kiri kambuni ya gwika muthitho ya Capital Sacco ni ari arimu ba skuru bonanite gikino kyao kumania na untu bobo bakiwa kiroto kyao ni kiumbita gukinyanira mutugikare na ripoti nje. Muthenya jwa narua ni gikeno gikinene na kujurwa kiroto kiri skuru MCK Kairebi ni kiraba mukirite basi ya skuru bagwati mbaru ni Capital Sacco na bakiari arimu ba skuru ejo wamana gwati mbaru ba skuru ni baugite kwegita bethirite bekurukire gitareri umo reana bawo kinya skuru rukiri na kwa nogoro batwe challenge ra twenonanga yana baba kwenda kuja bendi scholars no tombondas twina baba inge muno mbondas na baba inge skuru ya Kairebi mbondas no toba kwenda twina boarding facilities twina itanda twina dormitories na nyaru twina enough cooks na nde challenge yetu kwenda tuterethero twina bus ana baba umite kuraja bakwenda kuja junior secondary school bomba kuja ende na nde no twina bus ana baba inge muno ba junior secondary itugirira mwathani agateithia na bakeja na bakaomboka matoi bus no ntukiroto gietu kira turatura kurota ndene ya skuru Kairebi iye kinyanirite na arua ari challenge ya kurigaria muno batu tutena bus ko aciari ba gitara nandi ni aciari barabenda kwithira bakinenkana na bao in the morning for security purposes by kwa school baka nogoro ndachiao na tonto bona ndera tutari na bus ndene ya skuru ya Kairebi wirari thina enene muno gutuma twithira tutikomba kuona ana ora turenge kwenda kuona ana kuma kiri Sacco eji ya Capital mbuge ibwega ge fraternity ya Kairebi nonto bwa kuona kwagirite gutara Capital Sacco twithira twi financials benu kambuge izi ngoge twitaga na ngoge je tukita twitaga twambite go consider customers betu ibao mbuge kimbesa ira tweza nagatia kugura mbasi cietu cia maskuru imbesa tweza nagatie na terms tiende ko rumono tezora bogeta ge institutions singe bweta bone bwetu manto za manene bwetu into bibinge bira bikeza kwithira bie security ya basi cietu lakini ge Capital Sacco nitethora to consindete a member betu reason tugaga we are base for growth ibatu twendaga kwithira twe musingi bwa gukura na twauga tukethira twe musingi zwa gukura zwa Kairebi na kuba support na njira ya kubagurira mbasi Mongera Steven orane muciari wa skuru eje na kinya kumobisi na mubunge wa Central Imenti kire mangushine na ugite bota thirikari na kinya thirikari cia matura bagatige ane bakuthithia njira kenda mbasi icia skuru itikeje kuremera jireni nonto no kwana to kuingia mbasi cia skuru cietu barabara cietu ikurite itikaribwega thirikari na ndirite ngugi yayo na oni ndio nuntu de obisi ne ya national government ya mheshimiwa na nkurukia huu tokara ya zinya na ubangi ba county government through our MCA o mtu arute ngugi yawe nekenda basi na itekethera register kijirene magitaja maingi ara ikuthurania mono ana mono gitaja rira mbura na muthiene aciari ni borito kumenyerana bao kagite na kabarirutha bamenyerana betu bimya bibire twainga kenda twichoka skuru bethirwe ana bakaribu ora tobanenkere na itukwirigira ana ubetha baina discipline yenja kuma MCK Kairebi wandine abothuguci Central gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera ntito cia Wero Juma rekwa ritwa ni Mutugi Kare.